Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Yes, Jesus. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you our hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Yes, I am free. Amen. I am free to run, and I am free to run, and I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Hallelujah. Through you the kingdom comes, through you the battle's won. Amen. Through you I'm not afraid, through you the price is paid, through you there's victory, because of you my heart screams, I am free. Yes, yes I am free. I am free. I am free to run, and I am free to dance. I am free to dance, and I am free to dance, and I am free to live for you, and I am free to live. Amen. I am free. Money said by through you the kingdom comes. Through you the kingdom comes, through you the battle's won, through you hallelujah, through you the price is paid, through you there's victory, because of you my heart sings, I am free. Yes, I am free. I am free. I am free to run, and I am free, and I am free to dance, and I am free to dance, and I am free to live for you, and I am free to live for you, and I am free to run, and I am free. And I am free to run, and I am free to dance, I am free to dance, and I am free to live for you, and I am free to live for you, and I am free to run, and I am free to run, and I am free I am free to dance. And I am free to dance. And I am free to live for you. And I am free to live for you. And I am free. I am free. I am free. Yes, I am free. Amen. We are free. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Sikaw, Father, iti nangyag kami iti freedom, babaan ka ni Jesus, babaan ti Holy Ghost, katatoy kami nga enjoy tirating nga freedom nga na-receive mi ka. Commit mi manen, ting kami adalan nga saom, nga set free, iti biyag mi. In Jesus' name, amen. Amen.
Ito man pantayo dyan nga message na by the power of the Holy Ghost or the Holy Spirit, nyig nakadaktayo ti freedom. Amen? Kita ang tuloy ay 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Freedom. Nyati freedom, waya-waya. Ada ti law of freedom dito yung Bible. Ang timangyigi jay, Holy Spirit. Amen. Pasaan tayo man? There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is liberty. Di may isa nga na-receive tayo kay ni Jesus freedom by the power of the Holy Ghost. So that the kingdom of God. Amen? Freedom. Kingdom of freedom. Hallelujah. Ket daytoy iday bagbaga ni Apostle James. Daytoy diyay law of liberty. Amen. Kapantayo James chapter 1. Pantayo di verse 25. Basa? And continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it. He will be blessed in what they do. Okay. So makita yun dyan, bantay di King James, but whoever looks into the perfect law of liberty. Yan. So that the law of liberty, law of freedom, in continuous therein, nagtultuloy tayo dyan nga freedom, he being not a forgetful hearer, ang kaman ang lilipat nga nagdengag, but a doer of the work. Amen. Kita nyo hang a doer of the word, doer of the work. This man shall be blessed in his deed. Mabindisyonan kadig amin nga aramid na. Oh, yes. Amen? So, na ito ti kayat ti Holy Ghost. Kayat ni Father God. Nga mangyari ka na tayo. Nga di amin nga aramid tayo, ag-flow di blessing iti grace. Amen. Ngam kailangan nga agtultuloy tayo ditoy nga freedom. Law of freedom. Han nga law of bondage. Iti gospel law of freedom. Ti law ni Moses, law of bondage. Sungawan tayo ijay. Tiayan tayo, gospel, law of freedom. So that ito inyag, the Holy Spirit, kada tayo in Christ. So ano kitaan tayo, adalan tayo, chay life ni Jesus, mangyag ti freedom. Freedom from what? Bondage the enemy. Amen. So inawalpal palabas, pinadas tayo ngayon display na jay past tense of God's Word. Kaya may sa pinukusan tayo jay prosperity. Nga nalpasen, nga nagbalin ni Jesus nga napanglaho
ijay cross, tapno bumaknang ka. Adon tinilipas na ijay, nga past tense, it is finished. So nga amin, nga nilipas na, hanmon, ka may babawi. Para kinkandiyay. Whether you like it or not, kasjay na pailata diyan. Ngayon lumadim, si katihan nga benefit. Kasihanan nga may babawi, jay it is finished ni Jesus. Nalpasan diyan. So nalpas ti bayad ti basol, nalpas ti bayad ti sakit, nalpas ti bayad ti kinapanglaw, nalpasan ti redemption, nalpasan nga naited ti righteousness, holiness, nalpasan nga inted ni Jesus, ti life na, tilang aramidan tayo, sujay mang-receive by faith, by believing. So now, daytoy ti law of liberty. Ayan na ti law of liberty. Holy Spirit. So day the Holy Spirit, ti law of liberty. Roma chapter 8, verse 1 and verse 2. Basa. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Yan. So makita yon the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin in death, from the bondage of sin in death, from the bondage of the evil one. Amen? So nga nadaging ka ti Holy Spirit, adaking ka jay law of liberty. Nga mang set free. So nga dapat nga ma-set free ka. Ti amin nga bondage. Okay, number 1, nga mang galgalot kada tayo in even believer is the devil. Pabaan ni nga sin in death. Nukan mo pa nga naawatan ti freedom mo. Mapantay ti Luke. Trasan tayo ti Luke. Chapter 13. Beginning verse 10. So kailangan ma-set free, tibiyag tayo. Hallelujah. Okay? Pantayo dyan, verse 10. On the Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues. Sige. And a woman was there who had been crippled by a spirit for 14 years. She was bent over and could not straighten up at all. O sino di ay? Woman. Nga adaan iso na ti spirit of infirmity 18 years. Ket nakubo iso na. Saan na nga kaya ti agi straight. Okay, tuloy. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, Woman, you are set free from your infirmity. O, kita nyo, past tense. Woman, you are set free or loosed from your infirmity. Kita nyo kani, past tense din baga ni Jesus. Uray no nababalod pa lang, nawarwaran kan. Because no believer ka, nawarwaran ka nga talaga. Kailangan lang maamuam. Nga you are free.
Sungo study kanta nga de. Okay. And, tuloy. Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. Okay. Kasi nasi-set free. Iso nga din lihas na nag-straight. Kaya tina-set free. Nung mailihans, ag-work, kaya freedom na. Okay? So, aduti kway dyan. Aduti kontra. Dagiti religious group. Ang amuti revelation about Christ. Verse 14, tuloy. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, "There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath." Talaga mo tagito nga sa Batista. Ay. Minsan iwasan tayong ortikwak at angko yung gagara dehay. Sa Batista gamin dagitoy. Ta Sabat day, ta muda. Men, puwera kanudi nga pag-agasan. Dapat ide 6 days, kagpaagas, pero no Sabat day, bawal. Ta kailangan nga agres ka. Awan aramidam. Pero binayolate ni Jesus. Anda kami nga amun ni Jesus. Nga ni Jesus mas higher than they. Ni Jesus ngamin, iso dyan maisil-celebrate ti Sabat. Anda nga amun ay, iso nga diin may, nangagas ata, iso na dyan matay no Sabat day. Anda nga amun ay, ulitak manan, awan na create ti Sabbath day. Ijay Genesis. Tanilipas ni Ama nga Diyos ti creation na 6 days. Yung may kapito, nga aldaw, awan ti na create. Nag-rest ni Apo Diyos. Tati ma-recreate ijay. Amo ni Apo Diyos. Jay born again. So nga di Sabbath day, natay ni Jesus na itanam, tapan ni jay hell, nagungar idi agsapa ti Sunday. Nang create isuna iti new man. So nga babawan ti panagungar na born again tayo. So nga da tayo dyan na-create ti Saturday. Nirumwar tayo di Sunday. Handa nga mo na ganyan nga revelation. So nga na ito kukwestiyonan na ito Iso nga na tayo na na-create ijay holiday. So nga na tayo di born again. Na-create this Saturday. Hallelujah. Ngam first day of the week, pagtitipon tayo. Han nga last day. So nga haanan nga tungtungan no kaano ka nga dayaw. Pero isuti itamtama da kini Jesus. Ngam ni Jesus nagsao. Nyatin bagana, the Lord answered him, "You hypocrites, doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to drink it water?" So nga managin sa singpot pati awag ni Jesus kalagyan. Okay, verse 16. Then should not this woman, a daughter of Abraham, Kita nyo, daughter of Abraham. Haan nga di ay. Haan nga di kunayo lang nga daughter of Abraham ti physical. Tati anak ni Abraham believer. Siya sinuman nga daki ni Jesus, anak ni Abraham.
So nga anak ni Abraham, ta believer. Ngam binalod ni Satan. Kitaan nyo, tuloy. Whom Satan has kept bound for 18 long years. Kitaan nyo. Binalod ni Satanas. Ti 18 years. Hanaya nga rumbeng, nga mawarwaran, iti daytoy nga aldaw, Sabbath day. Nung kayo pa inuman, di animalyo, daytoy kit din. Dapat lang mawarwaran. Because the kingdom of God, kingdom of freedom. At dati law is the kingdom of God, nga law of liberty. At dati law is the spirit, law of liberty. At dati law is the gospel, law of liberty. So nga kailangan maset free tayo, nga anak ti Diyos. Iti bondage ti devil. Sakit man na ita. Wano, curse. Kinapanglaw. Utang. Hala. Bondage sa amin na gidya. Sin. Kahit yun, di maset free. May met mo lang, di maset free. Tanwa dati manggagalot kin ka, han ka nga makakukuti. Kat saan nga dayta iti panggap ti Diyos, ti biyag mo, ti kayat na magkaroon ka ti freedom. Hanay nga rumbang nga mawarwaran, daytoy nga gagalot ni Satanas, anyang i-answer you. Hanay nga rumbang nga mawarwaran, wano, rumbang no namati. Rumbang no natulnog. Ngamnuhan ngay. Basta anak ni Abraham, anak ti Diyos, rumbang nga mawarwaran. Tika na son, dapat lang. So nga kini Jesus, dapat lang nga mawarwaran tayo amin. Woo! Amen. So nga kasano, ti kasa tayo tap no mawarwaran, tap nag-effect, ti freedom. No dito yung look, ada tag minister, ada nang ilihans. So, anuhan mo nga kaya palang sarilim, agpailihans ka. Kailan adag minister, adamang cast out. Naibaga ko nga dyan nga ag-float the anointing. Ilihans ka, ibaga na aglintag ka. Alangan na ibaga dito alangan mo't nga ililihans lang din Jesus, nga one in baga na. Amin nga gilihans dito ada ibagada. No sagidan da no minsan, yun not mo dya imam. Amen. No andaman kumanan nga diritso dya demonyo, kumanan da dya tao. No nakubo, agistrit ka. Ura da demonyo na hanan nga nunid nga dya demonyo nga kubo ti kasaot mo. No spargan, sakit ti tiyan. Mabalin nga, sika nga sakit ti tiyan, pumanaw ka. Ang masapol nga demonyo ti sakit ti tiyan. No napil ko nga ima, yun not mo ta imam. Anan nga masapol nga demonyo nga napil ko. Demonyo. Diba iso ti kasan ni Jesus? No umal kintulong, sika nga umal kintulong nga demonyo, pumanaw ka, kat makadengag, ken makasao, day umal, ken day tulang. Nga mabalinmat, nga diritso, malukatan ka. Kuna na. Amen. So, susurwan nyo mo lang tag-minister.
So, kailangan nga dag minister. Amen? Namamisan manan, kaputa teaching tayo nga teaching. Sa bagay, may ati ay mag-apply. Awanan tagpapailihan. But the problem is, adutihan kadi nga makagaw-gawat. Madida lang agpalihan, ta baka adamang kita. Di pa kunadang nakapsot ti pamatik. Pride lagi jay nga gan andar. No talagahan mo nga mo, kapay agpalihan. Kita nyo ka din ni Brother Baldon yan. Tunggal artarkul ti baptism, ti Holy Spirit, adda. Kita ang umay. Kat numamisan da kami nga gililihan, day tamanan. Sapay tumatangkan na ito'y. Anang amot aggressive. Siyempre biman, dadjay hangan ay surwan, how to receive. Kurang tinformation. So, no may tinmatangkan. Kadagidi pas. Ngartarkul. Tahan na nga mong ti aramida na. Inga nga tulan ng ti manakat. No ilihans mo, yung kakaam na tingiwat na kasano nga mabaptizan. Now, idilas nga niyay. Dengdenggak nga agpipray. Inawat na kamot nga Jesus. Sika ti Lord ti biyag ko. Sika iti adakan niya kung kunanan. Biglang na natumba. Tay adan confession na. Ideng kastana nga nang awat kini Jesus. Edi naka-receive namin anon nga attempt dito'y sango. Isong ano, si kakatang kamot nga maka re-receive. Anya ngay nga road. Artar ko lakat ada ka manen. No pay hang ko mga kasjay. Artar ko lada ka manen. Iso mo lang da ipakararag mo. Ngayam dagit jay. Adan to time. Nga go-grow ka. Surwan da ka ti Holy Ghost. So nga kailangan iti administer para iti nga freedom. Na-receive tayon in Christ. Adan the Holy Spirit of freedom. Pero kailangan nga dag-minister. Tahan nga aming nga believer ang muda nga i-apply jay freedom na. Nawatan tayo? Okay. So, makita yo dyan, even naging the apostles, nagmin-minister na jay Acts. Ado ti kinas out na na evil spirit. Kailangan ti administer. Kailangan ti contact point. Amen. Even sin. May saka believer, pero agsangit-sangit ka kus marigan. Madimon tag barbartek. Pero awan lata. Umay ka. Ibagam. Madiktag barbartek ngam. Apay napig sa lata. Priandak man. Kas auto nyo man ti demonyo. Ti manag inom ti arak. Kasi gawin na nga nukas auto nakit kailalaam. Kailangan willing ka nga ma-set free. No mama. Mama mo yun. Muma. Kat mo isarang, then come. Ano na gitay? Iso nga, ada pa iti ilihans ni Kenneth Hagin, chain smoker, na believer, magana pa yan. No, agsigarilyo ka palang maulaw kan.
So nga, di para sa napay, maulaw. So ngayon sardeng na. Wow. So nga, kailangan tag-minister. Hallelujah. Okay. Number 2. Kasano? Ma-enjoy tayo. The freedom. Proverbs chapter 6, verse 2. You are not betrayed by what you said, ensnared by the words of your mouth. Okay. Tinaduma pataros. Thou art, King James. Thou art ensnared with the words of thy mouth. Thou art taken with the words of thy mouth. Okay. Kitaan nyo, timay sa gapuna nga haan nga maset free ti tao because of their confession. Dahita nga confession, iyag na ti bondage. Thou art snared with the words of your mouth. You are taken with the words of your mouth. Natrap ka. Kung ano jay NIV, di inbagam. Or nasilwan ka. Sika mo lang nang siluking ka. Amen? So makita yo, nga iti mangban-bandage ti tao no apay nga hanga masiset free ti confession. No kanan may bagbagat ti sakit, hidayaw mo pa jay da ka nga ikon kontrol. Kanan bagbaga nga napanglaw ka, jay da ka nga ikontrol. Silwan da ka jay saum. Kemaganda ka. No kanan bagbaga, ti utang mo nga nagado, jay ka nga makontrol. Amin nga ibagbagam, possible nga mang set free or mang control. Mang bondage, I should say. So, iti may isa nga ikasta ti mang enjoy ti freedom, jay confession mo. Hallelujah. Uresyak no minsan, dadigay hanggang mapupuutan ngay. Kat intunong sausawang ko katapay, maditirik-riknak. So nga sukatak manan. No ibagbagak day rigat ti biyag, kumarkar-karo, kakaslak marigirigatan. No ibagak na nabibindisyonan na kabaknangak in Christ, jaya ka maset set free. No the more, nga i-accept ko, jay biyag ko kini Jesus, jaya ka maset set free. Ngam the more, nga dano, nagijay makitkitak, jay 5 senses ko, ti sursurutak, ti feeling mo, ti makitkitam, ti mabangbanglum, nagijay kasay, dito'y lubong, the more ka nga masilsilwan. So, kaya ito maset free? I-check you. Check confession you. Ha? Hallelujah. Kailangan tayo na ito Uray na giti ubing tayo. Kaslang gamin kwa ngay. No, ibagbaga tayo na ito. Kasmaragan ubing mo. Kating kaibaga. Ibagbaga ma, nabindisyonan na ubing ko. Nasisingpet da. Ngam dadakkelan. Kaslang hangag klik. Gigiber da. Kung kunam kata mong ngahan, sakto pa dito yung church. Hindi rugik na ito yung ministry. Gigiber da gitoy. Ada ka ang bin-meditate. Ada ka ag-prepare iti message. Gigiber da gitoy.
nga congregation. Naayat da itinadyosan. Kunak-kunak, gigibar da. Nga mintuno, kita jay reality. Na dati jay KM3. 6,000 ti one service. Allah, tayo makaabang. Adu iti bubuyog. Nung kami nagmerinda nga nun. Apo nasiputan da nga da kami Jollibee. Pipiyapay na pastor. Tag Jollibee da tayo ngayon. Allah, da kami ti pagtutungtungan da iti. Makaikan confessak numamingsanan. Naiimot na gito'y. Pero the more nga ibagak na jay, the more nga makontrol na church. Itikas jay nga spirit. So, sige aklata, gigiver na gito'y. Adda kanakwada, iti generosity. Kita-kita ako mamisan, awan unay, iti nabibilang lang day addaan. Babak nang dagitoy. Babak nang dagitoy. Kuno lata. Kaslakan nga ag-click. Pero after iti mano nga years, nag-work. Gigiver nga talaga ti ado. Di ado tinaset free. Ngam confession na jay. Every day. Kanayon kumot nga ikan confess ni pamilyak, baknang kami. Adu iti sanikwami, adu ti kanon mi, na i-provide ang aming kailangan mi. Kinapuno na, nag-start karod from zero. Padasak ti hanganangan, awanan ti pagpatahi. Dayak matkat na nga nag-start. Hanggang yung ako naan. Kung naman ni pastor ata. Kitkitaan yung tata. Ngunod dyan nagnaan tayo mat. Ay sus palalo. Ngamijayak nga. Nagikan confess ti freedom. Kaya't yu ba ti freedom? Adda ijay ngiwat yu. Ti freedom. Tajay Holy Spirit nga nagbabalay ka na kayo. Agwo-work ijay ngiwat yu. Tajay nagiiyan day puso so timang ti isawang tingiwat. Amen. Oh yes. I-apply kung ito ba di, titataong namamingsan kat magigita mo di ugali na nga, sabsabali. Oh, nasingpat di ay. Usaram di ay. Kung namamingsan ka ron, idi damdamok na mag-apply to Word of God. Kaslang ako maisawang. Kaslang ko nakadisiplina ma po Diyos. Palapalak ba si tiubot na di? Ngam no aramidem di ay. Karkarumat. Iso nga, awan ti pagpiliak. Nuhan, nga mangisawang ti freedom. So nga nagito'y family da kami, kasi nga kanayon. Hallelujah. Iso nga, kitaan nyo kanino, di asawa yon niya. Awan na mamuna, kung kuna yun, sige, padasin nyo. Babae ka, kas mga rigan, kat kunam nga nalaing ka, uno si ka dyan nakaadal, kat di asawam ka lalaki, kat ibagam nga awan na mamuna. Kasla, awan na mamuna. Kasla. Pero hana kang believe dyan. Because ti lalaki, isutin ang tadan ni Lord, ti abilidad.
nalalaing kami. Nabalo-balod lang, tidaduma. Tidaduma nga nang balod da kayo. Inausar, kaysa sawang iyo, nga wanam amumi kas pangarigan. Hindi kami kiting in-accept. And then ko namin, awan pi man mamumi. So natinalaing. No kasaudan day lalaki, kastoy adi, no awan na mamok, ni Mrs. Kayo matamtamaan nga, bababae ta kaaduan. So nga didilan mi, dagijay, be a man, kung kunak kargiti lalaki. Pakita yu gamin din laing ni Apo Diyos. Tamakigtot na, nalaing kagayam. Woohoo! Kaptiga po na kasi, anong tupay ti agpatakder ti balay? Tunog patakder ti balay. Ti babae tinalaing. Kasto ti bubong na. Kasto ti bubong na. Kasto ti kulor na. Dito iti agdan na. Apo. Idinalpas, madmadi. Subinaliwan damanan. So nga pagbigyan nyo ka dito na lalaing. Na kayo, bababay, pagbigyan nyo ka dito, lumidyo, intatal nami basit, agpanpanunot kami. Hindi na nga ngahulugan na wala kaming alam. No, ada kayo sa istorya mi, medyo ital na yung basit. Ang kayo nga makibatin nga dagos. Kakaseta, itay nga mahuhold, itay freedom. Dagiti lalaki. So, da kami mat lalaki, kasi kami mat ka na kayo. Pagbigyan mi mat na kayo, no batang nyo. Awanan te adung ako, basta word of God is word of God. Titinalak ni Apo Diyos, lalaki. So, i-confess yu kiti na laing ni asawa. At dati Holy Spirit kanya na. Kaya na da kami nga i-guide. Full of power. Kasjay. Tadagitay tayo di bandage. Halang nga sakit. Ada ti bandage kami dyan. Nga nahuhold for how many years. But now is the day of liberty. Hallelujah. The same lagi ti ubing. Kunak manen. So nga kailangan lata. No siya kikita, tig-ugali lagi ti ubing mi. Nagduduma na. Ada ti palaban. Ada ti awan no medyo makoriktar. Awanan, kinumsos. Awan iti fighting spirit na. Ada ti kasi, kikita kesuna. Oh Lord. Daytoy nga anak. Daytoy nga anak. Kaya. Sa bandage ti enemy ni. Kailangan na maset. Amen. Okay. So, aday di confession nyo. Aday di ngiwat nyo ti freedom. Kitaan nyo ka di dito'y Roma. Chapter 10. Mapantayo ka di power ti confession. Ti confession nga dito'y di kaya't nga sawan, ibagam day isumat lang nga word. Ipudnom. Ijay ngiwat mo ngagpaypayso da jay. Dito kaya't nga sawan ti confess.
isawang mo ta ipudnom, aksipam, ngagpaypay suriyay. Romans 10. Okay. Verse 9 and 10. Pero nakita nyo verse 8 is the word of faith. The gospel. Amen? Aday day ngiwat mo, aday day pusom. That is the word of faith. Ayan na, the word of faith. In your heart, in your mouth, the word. Hindi aday day saom. Ang adyag tatal na. Speak mo. Verse 9. Basa. If you declare in your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kitaan nyo ay, you will be saved. Anya ti save ditoy? Ditoy save, iti Greek word, suzo. Save. Salvation, soteria. Iti meaning na dyan, healed, delivered, or freedom. Amen. The meaning salvation or save, freedom. Iso ano ko na, you shall be saved. Tika na sa when, you shall be set free. Iso nga very powerful the confession, ijay freedom. So nga jay utang, kasla kang believe eh. Ti utang ko, smarigan nabayadan, kasi kasanom nga mabilib di ay. No tinalage mo kat knowledge of senses. Siyempre, amom nga adu utang mo. Pero ijay faith in Christ nga you are blessed, iti amin nga blessing in Christ, amin kinabaknang, ti amang adaki ni Jesus, kat kukwam, na itudan, kat i-confess mo na dyan, mas daw ka di pa nag-work, na dyan nga power, iti freedom. Tadjay utang, spirit ihay. Spirit mat yawan utang na. Spirit of God. Oh, hallelujah. Challenge. Daytoy. Kada kayo. Oh, amen? Isong ano ibagbagham. Nabayadan ng ti utang ko. Nabayadan in Christ. Amin na gidjay, ngay spirit ti utang, defeated. Ada kanya kunti spirit of prosperity. Spirit of riches. The richness of God is mine. Tiya kang maset free. Hallelujah. Nungan mong i-confess yan, mga turo din. Magkikita ang pati rupam, nakautangan. Haan mo ma-enjoy eh. Nakapintay di rupaman eh. Ngamno, aramitan tayo na ito yung the word of God. Maset free ka dyan nga spirit. Ijay mat nga ag-work the Spirit of God. Ijay mat nga ag-work the angels of God. Madamdaman na bayadan amin. Amen. Madamdaman na cancel sila dumang hanggang na di purpose. Hallelujah. Tapno cancelan dahan. Uri man nagbayad ka, may provide nga ron. Amen. So, no, i-confess mo ni Jesus nga nagungar, masave ka. Saka masave, no iba ka. So, nga even salvation, no one to confession, no one salvation.
Kailangan i-confess ti salvation. Amen. Kung naman tira duma, sigla ti panunod tayo, nuumol ngay. Amom, uray umal, uray rong ti panagdengeg mo, iso pa ibagbaga na. Titat! Una ni Jay. Anak kanon din baga na? Titat! Uray no, awatan ka kumana. Ay, na. Kunana, kinapo Diyos pa'y amuna rin. And then masave. Adanto pa di umal. Di time na may sa crusade. Siyempre, ang maawatan iti sa una. Pero pipray. Katatanga birthday kung kunan di umal, irigalo mo na nakanyak ti panagsaok. Bigla nga tinats ti power ti Holy Ghost. Kat nagsao. Kat kunan nga ti kararag ko, sakbay nga makasawak nga stoy, inbagak kini Apo Diyos. Ngay regalo na kanyak. Ti panagsaok nga mayat. Dito yung birthday. O so magkita yun. Nagkararag yung kunan na. Ngam na diyagampi man ti kararag na. Amen? Iso nga hanyo limitaran na Apo Diyos. Verse 10. Okay. In the King James, for with the heart man believes to righteousness. Kung namati ka, umay ti righteousness. Tandaan na nyo, bilibon pa isan to righteousness. Han nga righteousness, mo biliban. And with the mouth, confession is made to salvation. Salvation, freedom. Liberty. Amen. So with the confession of your mouth, iyag naging ka iti freedom. The salvation na road, soteria, freedom. Deliverance. Hallelujah. So nga irugiyon. Kaya tubang enjoyan dyan. Han nga gaputa the Holy Spirit. Ken ka, kat automatic nga na-set free ka. Kailangan nga ag-work kay freedom. Kat dito'y nga ag-work. Kita nyo ka di ada Holy Spirit ka na tayo. Hindi nawat tayo ni Jesus, na-receive tayo jay, Spirit na, asasan. So, na-born again tayo. And then, na-receive tayo pa'y, the baptism, na-receive tayo debi, Holy Spirit of the Father, the power from on high. Pero apay nga, han tayo pala na set free. Ano pala tibiyag tayo nga nasaan nga na set free. Ang kapal lang na set free, even kanagiti ugali, nga ugali ti sinful nature. Apay nga, ano palang kada tayo, ti makaapos. Managpasublod. Ket bandage, ti enemy di ay. Apay nga, ano palang kada tayo, ti narawot. Ket gluttony is a sin. Maalala yun. So, ano palang di bandage? So nga, kanan mo nga ibaga, ti appetite ni Jesus, ti appetite ko. Amen. Kaya po, di makan ngagpaiso niya. Ano pa nunuton mo makan stadium? No kinan mo, ipan mo di CR. Nga mapay nga isut po panunutin, no, minsan. Nga mamumot nga ibalang mo. Dapat kumamangan ka lang di uston.
Dapay ka na kami, minsan, ma-Uber. Ma-Uber di kinakan. Samo ko na, nabsugak manan. Madmali. So confess. Anak ka narawat. Oh my God. Kasom na kita. Ado ti bandage. Ada ti bandage nga nasasadot. Nasasadot nga manubla. Nasasadot nga kararag. Oh, ado. Pero the more nga ikan confess mo, kay biyag mo ka ni Jesus, the more ka ma-set free. Siyak to ba eh? Ito yung health ko niya. Jesus is my life. He is my health. He is my long life. I am His body and bones. He is my head. So, the health of my head is the health of His body. I know that. So, dati di confession ko kat mayat. Ngam no mamingsan, nga no adati time, kasla ka mabanog, sabali kan confess mo. Di marikiriknam, ma-abort. Di first nga confession mo by faith. So nga kitaan nyo na jay, tahang ka mapanday, Proverbs 6:2. Tatiliwan na ka ni Satan na dyan. Dadjay tisilo na. Amen. Kanayon mo lang tayo i-confess jay gospel ni Jesus. Last, may kasta ti ma-set free, nga bang enjoy ti freedom. Jay John chapter 8, verse 31 and 32. Ma-set free ka through revelation knowledge. Saan nga knowledge of senses? Revelation knowledge of the truth. Kailangan ti revelation. Ulitak man ti revelation. Kuwada itang progressive. Han nga ganuada na alam nga revelation na basit kunam nga kasjayan. Ta kasjay man ang tikaduan nga namati. No da muna nga basit. Kunanan nga muna. Pero ti revelation kunakmanan. As pangrigan di prosperity. Ako na ti Bible. Nga amin nga kukwa ti Ama na ited ka ni Jesus. Kat amin nga kukwa ni Jesus na ited ijay believer. No ti Ama pa'y adi jay knowledge ni Ama, knowledge ni Jesus, knowledge ti Holy Spirit, amo na nga kukwa na amin nga balitok. Amo na nga kukwa na amin nga kwarta. Ngamsi ka nga may bagbaga, nga kukwam diyay, agngursiit ka. Haan mo ka di mo lang nga patpatsyan nga kukwam nga talaga. Tahan mo nga naiganan eh. Han mo nga nakita nga. Bagim eh. Ada kay jay knowledge of senses. The revelation knowledge. Makita mo nga talaga kukwam. Nga kasla pa nakaamun ni Jesus, dadjay di pa nakaamun. So nga dadjay ti kayan the revelation knowledge. Kasla salunat. Siyak to ba'y kat saan ko may bagari ay. Pailangan naabot kun day fullness the revelation knowledge iti health. Tati Diyos pa di amuna awan saksakit na nga talaga. Amun ni Jesus awan saksakit na. Holy Spirit amuna awan saksakit na. Amuna nga ti sakit under His power. Amuna nga hanga matalaban ti sakit. Now, nadjay ti tawid tayo nga believer. Pero adan ba nadjay nga knowledge mo? Iti truth.
Adati isang kaperit laeng. So you need to continue to study and to listen. Amumon ba nga kukwam na ito'y dagang nga talaga? Agkatawa ka ta, in rehistron, tidaduma. Ngamno ni Jesus, ora in rehistro tidaduma, ha? Kaibaga, warwarin nyo di asnoa, tapag sakayak. Kaitid da. Tabagi na diyay. Ti usaran nyo di upper room, ti balay. Kaitid da. Tabagi na diyay. Isong dito'y kumakat, no ni Jesus, ti masurot. Alaan nyo di Maryland. Agpatakder kayo. Kaitid da. Ngam datayo tatimang ala. By believing, by faith. Woo! So nga we need revelation knowledge nga kukuha tayo di ay. Kailangan makita tayo nga kukuha tayo tagitiluglugan nga tumartaray. Ure ko mahan mo bagi amin, ngambagin amin ni Jesus. Ure ko maadam at tibagim nga porsyon mo. Ngamno ni Jesus, tipag saludsudam, bagi na amin. Kati bagi na bagim. That's knowledge. Revelation knowledge. So, nung makita mo nga you are health, akas pa na ka muna, ag-manifest niya healing mo. Ngayon, uray no, kurkurang, sige, maabot mo dyan, maabot mo. Okay, John, chapter 8. Nahala yun? Tikasta na data. Sungasyak pa'y halak na sumardang. So, minsan na may suro-suro. Amukon data. Iulit-ulit mo. Amok baknangak. Na balin nga napanglaw. Tabumaknangak. Okay. Katno amom nga rod. Sige. Alaamon. Tausarenta. Kitam? Into no, sige alaaman. No kunakat aguray adi. Ngamno ni Jesus pa yakat kaalak at mabalin. Kukwa na amin nga sidakat. Ito'y kayo, iwayat yun ito'y. Ito'y ikat yun. Kita nyo. Napan naglulumba da jay tilapia nga napan di tabukol na. Ha? Amen. Woo! Praise the Lord. Isong kayat na ka parangayan kung nakarod, kaikaid langking ka, amuna tayan ti balitok, amuna tayan ti pangwartaan. Amuna tayan ti bangus. Isong na jay kiti kayo ti pangalaan niyo. Tawans ngayon guide da kan, mayatin. Kita nyo, nagpatpatagdang nakalkalap, nasiro na. Di agsapan, iwayat nyo, di tabangir. Patpatinggayo lang basit. Ay, napang kami to pa jeting nga derabi. Pulusawan na alam itatakitin, nga nalawag, nga makikita na. Tayo na mamisan kat kasi tayo. Tayo nga mo, nga ni Apo Diyos, saan nga ma-distract iti time. Amen. Iti lawag. Wano anyaman dagitoy nga datoy lumong. Because under na amin dagita. Okay, 31 and 32. Sige. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." First, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. Okay?
Agtultuloy pa kit ni, de estudyante. Ti disciple, estudyante. Dapat agtultuloy nga agad-adal. Nung nagsardeng kan, kang student. Baka master ka siguron. Pero di agtultuloy, iso ti estudyante ni Jesus. Tultuloy nga agad-adal. Verse 32, dito ti result. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Oh, kasano nga ag-work kay freedom? No. Ye shall know. No. No. Magkaroon ka tin knowledge. Ijay truth. Ket jay maamuam nga truth timang set free. So nga amum ba? Jay truth ti gospel. Truth ti gospel demang set free. Galatia 2:14, truth of the gospel. So nga iso nang rebukan ni Paul kini Peter. Basa. Oh, truth of the gospel. You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? No, minsan, kay bagbaga tayo. Ni Jesus adi, ti truth. I am the way, the truth, in the life. Pero, agpaiso ni Jesus ti truth. Pero, di in workout na nga truth, nga gospel, ti ayan ti freedom. Ijay ka nga agadal. Ni Jesus, truth. Di in workout na, truth. Di ka maset free. Kasano ka ma-set free? Babaan ti panakaamom. So nga impossible nga ma-set free ti awan amuna. Iti gospel. Impossible nga ma-set free ti madmadi ti confession na. Uray adankin ka ti Holy Ghost. Ti importante, adalom jay freedom mo in Christ. Tadjay, han nga sumina, ijay nga law of liberty, ti ma-set free, ken mabindisyonan, ti amin nga aramid lang. Hala nga kwarta ti bagbagak nito'y, jay biyag mo, nga spiritual. Amen? Hallelujah! Sungan niya ti kasatayo, tapno ag-work, adag minister. Sungahan nyo nga saysayangan. Nag-minister kami. Pasalamat kayo. Amen? And then number 2, confession. Number 3, knowledge. Iti truth. Tumakder tayo. Hallelujah. Okay. Sino? Tihan maki-apply. Mayan dito isang tada pang-applyan ni Pastor Lando. Brother Chester. Okay? Come on. Dagdag pa pray. Amom nga dati nang gagalot ken ka. Now's your time. Yes, amen. Pastor Lando. Laban ni Brother Robin. Okay. Brother Chester. May gayon. Yeah, release tayo ti freedom. Karay tayo kaapsa. Salud-sulon nyo ti papreda. And then strike nyo the evil spirit. Bondage. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Brother Chester. Hallelujah. Na kayo ngayon madirisango, amoy ti mapaspasamak ka na kayo. Amoy yun ang situation niyo. Tatay bagayo. Confess you kin ni Lord. Bagayo jag minister. Believe for your freedom. Ni Jesus ti freedom kay gospel pero ada tag minister as a contact point. Mag-minister ka na kayo. Come on, Michael. Salud-sudan nyo. Nuhan nyo sigurado. Yes. Cast out lang na kita. Saranyo ti deliverance power. We command every foul spirit, come out, leave. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, sinawat na ni Jesus Christ na awat na ni hell. Suwa na kayo, mag-pay na kayo sa sakit ikinay tinagabi. Madalusan in the mighty name of Jesus. Nagdadang-grain, they may help. Sinawat na kusiyag na in Christ. In the mighty name of Jesus. Yes, hallelujah. Hey. Trust the Holy Spirit. Receive the trust of the Holy Spirit. Son of God. Okay. In the mighty name of Jesus. Ondalaba, shikalama, kandalama, kande. Inawat na kami Yes. Jesus Christ. But from the Holy Spirit, isuke na nga train as mahas na sinful nature. Itinay na pati. In the mighty name of Jesus, madalasot kayo na kayo sa mga tester. Full of the Holy Spirit, nagsito ng Holy Spirit. Ganda nga nagawin ka na natin. Templo na na. Kaso nga masipo nilang kan. Kay fruit of the Holy Spirit. Madalasot Oh, kayo yes. sa Amen. nature. Itinay ito na pati. In Jesus' name. In Jesus' name. By the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. I command you. In Jesus' Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, amen. May isang sign. Mapinmanaw ti demonyo no tumba na di tao. Mamisan ti spirit nga pumanaw so itimang itublak di tao. Praise God dyan. So kailangan namuan nyo, the devil is defeated. Ada iti babaan ti saka tayo. Because pinarmak ni Jesus isuda for us. So we need to know the truth. Amen. So enjoy your freedom. You are now free. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God.
Hallelujah. Sa kayong testimony and to no next.